Mu Rwanda ninde muntu wemerewe gutunga imbunda? Ayigura he? Iyo yemerewe gutunga ni iyihe? Iyo atemerewe gutunga ni iyihe? Gutunga imbunda mu Rwanda ntibyemewe ku muntu uwo ari we wese atabiherewe uruhushya na leta. Ibi bigenwa n'itegeko nomero 38 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 rigenga intwaro. Abemerewe gutunga imbunda mu Rwanda ni abaturage ku giti cyabo babiherewe uruhushya rudasanzwe. Ingabo z'u Rwanda RDF, polisi y'u Rwanda, urwego rushinzwe umutekano w'igihugu RIB, ibigo by'ubucuruzi byemewe bikora nk'umutekano security companies. Uru ruhushya rutangwa na Minisitiri w'Ingabo cyangwa polisi y'igihugu. Gutunga imbunda mu Rwanda biremewe, ariko hari ibisabwa: kuba ufite imyaka hejuru ya 21, kuba utarigeze uhamwa n'ibyaha, kuba ugaragaje impamvu yumvikana y'umutekano wawe nko kuba ushobora kwibasirwa mu buryo bukomeye, kugenzurwa ku buryo bukomeye na polisi cyangwa RDF Rwanda Defense Force, guhabwa icyemezo cy'ubupfura no kudakoresha imbunda mu bikorwa binyuranyije n'amategeko. Mu Rwanda imbunda zemewe nizigurishwa ku masoko rusange, zigurwa ku bwumvikane bwihariye hagati y'inzego z'umutekano n'abantu cyangwa ibigo bibyemerewe. Urugero, ushobora gusaba uruhushya leta ikaguha uburenganzira bwo gutunga imbunda cyangwa kuyigura binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Amategeko y'u Rwanda aratandukanye na Amerika cyangwa Afurika y'Epfo. Imbunda zemewe nizo kwirwanaho gusa, kandi ziba zitari ku rwego rwa gisirikare. Ziba ari imbunda zitica, kandi ziba ari imbunda zidatwara ubuzima bw'umuntu. Urugero, pistoli, revolver n'izindi zidafite ubushobozi bwo kurasa nk'intwaro za gisirikare. Imbunda nka AK-47, M16, RPK n'izindi n'amasasu ya gisirikare ntabwo byemewe ku baturage ku giti cyabo. Imbunda zifite isura nk'imbunda ariko zidakoreshwa n'amasasu, nk'izifashishwa mu mikino ya paintball cyangwa airsoft, nazo zigengwa n'amategeko. Hari aho zitemewe kubera ko zishobora gutera ubwoba cyangwa kwangiza ubuzima bw'umuntu. Mu Rwanda ninde wemerewe gucuruza imbunda cyangwa kumurika imbunda? Ibi bigengwa n'itegeko nomero 38 yo kuwa 18 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 rigenga intwaro, amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Gucuruza imbunda, gutumiza imbunda, kugurisha cyangwa kumurika imbunda biremewe gusa ku bantu bafite uruhushya rudasanzwe rutangwa na leta binyuze muri Minisiteri y'Ingabo cyangwa urwego rudasanzwe rwa polisi. Mu Rwanda ninde wemerewe kumurika imbunda? Ni ibigo byemerewe na leta bifite uruhushya rwanditse rugomba kugaragaza intego y'ubucuruzi, kugaragaza aho imbunda zaturuka, ibihugu zaturukamo, aho zitunganyirizwa, gutanga amakuru ku bwoko bw'intwaro, ubwinshi, amasasu, aho bizabikwa, guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge certificate n'inzego z'umutekano. Abantu ku giti cyabo mu Rwanda ntibemerewe gutunga imbunda batabiherewe uruhushya na leta y'u Rwanda, ariko kuba berewe uruhushya na leta y'u Rwanda bitewe n'umutekano we arabyemerewe. Kirazira gutunga imbunda utabiherewe uruhushya na leta y'u Rwanda. Aho ubonye umuntu utunze imbunda, ushobora guhamagara 112 kugira ngo umenyeshe, akurikiranwe, hamenywe niba kuko uwo muntu yemerewe gutunga imbunda. Ibuka kumanuka hasi ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Wibuke gusangiza abandi ibi kugira ngo bamenye uwemerewe gutunga imbunda mu Rwanda n'utabyemerewe. Ngiye mwari kumwe kuri mikoro ni Softman Official.